Utakmica koja će odrediti nastavak takmičenja kada je rukometni klub Sloga u pitanju odigrava se u subotu u sportskoj hali u Požegi. U goste dolazi Radnički, ekipa koja je na 9. mestu na tabeli sa 3 boda, što opet nije realna slika jer se radi o mladoj i uigranoj ekipi. Pa spremili smo se, vredno treniramo celu nedelju. Radnički je veoma kvalitetna mlada ekipa koja zna da igra na rezultat i ovom prilikom pozvao bi sve navijače da dođu da nam pomognu što je većem broju. Nama je mnogo značajna ova utakmica, otvara nam vrata play-offa i nadam se da ćemo trijumfovati. U utakmici sa Radničkim debitovaće novi član Sloge Milan Žegarac. Očekivanja igrača su da i ovoga puta dobiju podršku publike koja im je neophodna, da i iz ovog meča izađu kao pobednici i tako obezbede još lepšu budućnost požeškog rukometa. Ja sam novi ovde i ja isto se nadam da će biti odlična podrška sa tribina i da pobedimo to, jer to nam je najvažnija utakmica u sezoni, vredna play-offa i nečeg novog u ovom gradu, što bi bilo jako lepo za sve, za okolinu, za Požegu i za sve nas, naravno, da se dokažemo što bolje u tom play-offu. Ja se nadam da će biti tako i da ćemo to i uraditi. Kakva je atmosfera u ekipi, da li možda ima treme zbog značaja utakmice? Pa nema treme, mi se spremamo što bolje, dobro radimo, radili smo i teretanu i radimo i kondiciju i sve radimo, spremni smo da pokažemo šta znamo, tako da treme tu nema, to je sasvim jedan normalan meč koji samo treba da se izađe na teren, da se odigra što bolje i naravno da se izvuče što bolji rezultat, jer to je jedini cilj toga, tu nema drugi. Sloga je i dalje na drugom mestu na tabeli sa 11 bodova, istim brojem bodova kao Crvena zvezda koja je na prvom i Metaloplastikom koja je na drugom mestu tabele Superlige. Dakle, u subotu 14. novembra od 19 časova svi u halu. Još jedan prvenstveni meč, još jedna fantastična rukometna predstava koja će, nadamo se, i ovoga puta doneti veliku radost ljubiteljima rukometa i sporta u Požegi.